ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Ka Ummulong SC kebla yok rai ke nam la do. The Lion Pyrshah ke Efty United ha ke kun final jong District Cricket League kebla peniat de ke West Gentle Hills District Cricket Association hambara ni lek kai ke snong kli terji. Ka Efty United kebla job ya ke toss kebla rai ban ball shwa kumta ke Ummulong kebla tiet shwa bat kamai ars pa lai bat lim new wicket na ka lai puai point lai over hindai la pinsange shipor ke jing lek kai na ka dawaslam. Ban beteng biang ke jing khun la shim ya ka rai lim ba ke DLS method bat la khati ka run bat ka over ha ka ba ke FT kan be ek thong ka ba praphu lai ne ka shpau over ka FT ka ba be ek thong kala la ban kamai nyo phukandai run na ka shpau over ba kala lim ri weekend ka bla biang purai ko Ummulong ban khoria ka nam la do kinong tit ko Ummulong ki bla sinyang run ki dei u Sylvester Million pada bla kamai ri praran kamlion pasa sabu kandai run kat bau pins camp pawa marwei ula kerwet saw wicket but shi wicket no sumar lang lamre nakalyang ke FT tang arngut kinong tit jongka ki bayo kamai shaki ardang kata u carefully gasa khat lai run but u ribok lang nyota ar huai run u konrat sana ula khur ar wicket Ka Kusna man of the match College Opens camp pawa but youngest player of the tournament College Ishan Siang Shai U Sylvester Million pada ula kurbun ki wicket kata kat lai wicket na ki hindrusin yele kai kabla penlong yu banyok khur ya kana man of the tournament chontre iman lamre bubun ron hadu lai spalai Yaki Kusnam la sam ru kongsan u district sports officer but assistant director of sports Krobok Pasa harga jinon lang u MLA juha bekinong ketkam ka WGHDCA but MCA